Dobar dan, ja sam Vladimir Rafajlović, Real House nekretnine. Nalazim se na Novoj Detelinari. Ovdje sam da vam pokažem kako izgleda stan od 18 kvadrata. Nije u pitanju dvorišni stan, nije u pitanju potkrovlje, nije u pitanju suter, redovan stan u zgradi za 18 kvadrata. Kako najpametnije uložiti ograničenu svotu novca koju imate, pa kupite stan od 18 kvadrata. Kome je namenjen ovaj stan? Namenjen je pre svega studentima. Ukoliko imate decu koja studiraju u Novom Sadu, ne želite da im plaćate kiriju, idealna je prilika. Namenjen je onima koji žele da izdaju ovaj stan. Za određenu malu svotu novca možete da dobijete solidnu kiriju. Možda želite da izdajete stan na kratkoročno kao apartman, još idealnije. Ovaj stan se nalazi u blizini Novosadskog sajma, lokacija je sasvim korektna. Dobro razmislite. Ukoliko sam vas bar malo zaintrigirao za ovaj stan, link imate u opisu ovoga videa, a za sve ostale informacije kontaktirajte nas, rado ćemo vam izaći u susret. Real House nekretnine.